Para tongin sngu yau try naga benta ga nega sngi haga nega sngi buram jongo Thomas Apostle u Apostle jongari India de mau ula wanra naga jinget Nyngkong hagari India badulaya mater naga benta ga jinget tongin ambu ya baro ga jingtumu jongi lemba ga jinge silem jongo Thomas Apostle giduairo naga benta baro Kijing don kam jogi buna pren jompi pela shiminda yaga retreat but pi lake pai shalaki inga sem but pi don kam yaga bor bakarshan yepi ban yaine ha ka jingit but ka jing shakri ya utrai duairo naga binda ka ri India kamda me naga binda ka Manipur ba barro ka jingya unsnam but ka jingya penia para brio kan sange ha ka Manipur Midwairu nagabinta ka jingdumu jong ba RB ding nang bat kong Sabina nong bat baro ki kun biksiyu ki jongki ha kerteng uppa baru kun badomen siyem Bakhuid Kajinga e jangu trai jangi u Jesus Christ, but kajingi e jangu play.
lem bat ke jinga selak jungmen sim Bakhuid kindon rengkha bat pi baro ko himen ko para tangin sange por ban pentimai ya ke jinga de jungi baru trai kam dame ha ke ne Sngi burom jung Thomas Apostle ngidang yosno na ke jimpule Nyngkong ban Nyngkong kumno utrai u pen scam ya ke jinge jungi halar ke nongrin jang ke jinge jungi Apostle kabalang kalate halar kane ke jinge baadi ki Apostol ki le yaine ha ke jingi par ke jing shakriya utrai menda ke jinge jungi ru kan roy halar ke jinge jungi Apostol bat ki kun ki ti ki jungi ki men ki para jungi ki nio jinge lemba ke jinge kabashirhem kabangi peni lemba ke jingim jungi ya ke nuksa babha kaba nga ngi ai haki larangi ai ki nuksa basiniu nginumla bannate ya kabala bun sin ha ke jingim jungi ngi ai ya ke nuksa basiniu ya ki ve lemba ke jingim jungi lese ngi ken sting ya ka pop lese wat hada ngi im ha ka pop nginum gimpatiao e ye ban kala ka bamu ayu trai na kar ku yangi krampa ke jingim jungi kalong bara bore ke nuksa babha ya ki ve sange por ban panma naga venta ki pop ki sang jungi baro kotrai jisu ngilong ki nom pop bun sin ngila ai nuksa basniu ya ki ve ngim shimlate ya kabalam lemba ke jingim babha jungi ngila ai nuksa basniu ya ki kun ki ya ki himmen ki para ya ki bayit batoin jungi ma yangi nga pala how play badon por baro but happy ko himmen ko para let ko shibun ne da ki jing parha da ki tin da ki kam da ki jing lek da ki jing lek pala junga da ki jing lek pala junga da ki jing lek pala bakrao e junga namar kata na karpat ya kamaria Bakhuid kabayai sagat isuti ya ki angel bakiri kui badia pi ko himmen ko para benduai na gabinda junga how try ublei badan bor baro ni sune yangi barandala mapi ki pop jungi menyalam yangi shaga jingim bam jekut amen try good go
Inia Dubai. Ni Dubai nagabinda ka jing dumush meshimet jangi. Ni Dubai nagabinda baru ki Kristan hari India. Bakindup yo mensiam banyaine ha ka jinge. Habawan ka jing shale bain babun jai kindup batriang yaka nongrim janga jinge jangi apostol. Ba Thomas apostol banya sahid nagabinda baru ki kun jangari India. Ginangai tikar pang yaka jilla Manipur. Matkum juru yaka Northeast India. Yaka jilla jangi. Bautrai unang yada yangi haka jinge. Ni duai nagabinda ki bapang ki bashitam. Ki batiaha ki hospital ha ki ICU. Ay ka bor utray nam vankia halo jangi minda. Lemba ka bor jangane ka yukerish Bakhuid. Ni duai ru nagabinda jumpi vei pai vei. Pigi bela yashim minda ha ka inner healing retreat. Ay ka jinga e jung utray nang roy shushu hapo jung. Duai ru nagabinda ka Bible Convention haganega Sngi sai jain. Iduai nagabinda baru ki pawan shimenda. Ki bapang ki beshitam. Ya ki batalot, ya ki bajingja. Ki nang yo jingai jungutrai. To ai hangi ko blay badan por barro bangin yakemen haganega Sngi burom u apostol Thomas balakerku. Balawandra yaka gospel shagari India jangi. Kenamba yandala kershan daga jinga side lem jangu. Baro kiba washida yame nadu kadonud. Kindem hagi kejat u Jesu Christ. But bakin pla ya u kumutrai badu blay. Uba im bad sansha renka bat me. Hagi jingelong kaway junga min siyam Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pula nakikam jong ki apostol. Kalenong ke basipeu ke dikot arpusau haduk lai pusan. Ha kito kisngi u Petrus bat ki para banget na Jopa ki lapoi syakai saria. U Cornelius ula ap yaki bat ula khot lang yaki kur jong u bat ki lo ki jor ki bayajan bat u. Haba u Petrus ula rung u Cornelius ula pediang sumubhaya u bat ula dem haki kejat jong u bat ula ngu ula dem ya u. Hendrai u Petrus ula peniang ya u bat ula ong. To yang namar ngahi ngalong tang u briu. Bat kat kaba udang keren bat u. Ula rung artat hapo ying bat ula syam si krui ki briu ki bayalum. Te ula ong haki. Pihi pitib bha ba om bit ya uju ban ya selok. Lane ban le jengo ya uno ubana ka wei pat ka jat ben riu. Hendrai ubelai ula pen i hanga bangam dai ban nyau ya uno ubapo lane ubom kuj. Te kumta haba pilau Phah yanga ngalawan klem jing sngewit ai. Kumta ngakeli ya pi balai ken pila Phah yanga. Te u Cornelius ula ong lasau sngi menta haduk kane kapor ngadang duai halaying ya kajing duai haka kenta ka bakhandai. Bat hakmi wei ubru ubariam daki jan bapernai ulayang hakmat jonga uong ko Cornelius lasa skor ya kijing duai jong pi badia ki kam le isen e jong pi lakan mau hakmat ublei to Phah briu cha Jopa ban khot ya u Simon ya ubalasin u Petrus usong basa hakaying u Simon nong tresni haru duriau te kumta ngala Phah khot ya pi si sendon bat pila subun banwan. Menta ngia don baro hangne hakmat ublei ban yo sngew ya ka ke ba utrai ulah hukum ya pi ban ong. Te u Petrus ulah sedang ban keren uong. Menta ngasngew tu da sisa ba ublei jule siliang. Hendrei haman la kajat benreu ya uta ubating burom ya u bat ubale ya ka badai ulong ubah pediang sngew bahaya u. Yaktien jong utrai. Sans pakanyo nomor pas pak kada.
Bakhuid pertain. Hallelujah. Tuya apostol hakijat riwaro. Kajing pule baar, kajing pule naga sitiu Paulus Bakhuid saki Kristan ha Ephesus, kalanong ar ka dikot kat khandai hadu ar pu ar. Pilong kajing tei kabayang halor kanong rim jong ki apostol. Ko para, pimlong syu kinong wei bat kinong sosnong, henrei pilong ki para traisnong lem bat ki rukhuid. Bat ki dikot jong kaying kasem ublei. Ya kabalatei halor kanong rim jong ki apostol bat kinong yathu lupa. Ha kaba ukris Jisu hi ulong umau dong. Ha ubala penia solang ya baro kawe ke jingtei bat kanang roi syaka tempel Bakhuid ha utrai. Ha ubaya phiru latei lang ha kana ke tempel banlong ka jaka syong jong ublei bat umensim. Kaktin jong utrai. Bat bokso jumpi untuk sah. Utrai undon reng ka bat pim kajimpuli na ka gospel Bakhuid kak kum ya anis Thomas uwei na ki kadarngut ya ubalakot didimus shimdon reng ka baki haba ujesu ulawan kumda ki wei pat ki sindran ki la yatu hagu ngila yo I ya utrai henry ula ong haki lemda nga yo I ya ki ding prek haki ti jongu ban ngabu ya ka shimbriak ti jonga haki tu ki dak prek ban ngapsu ya ka ti jonga haka krung jongu ngan om nge pra Sngi hadin kisinran jangu kilad ya don biang hapoying badu Thomas ula don rengka batki ki jingkang ki kang henry ujis ula wandru badu layang hapadeng jangki u om ka jingsuk hapi
nanda ula om hawu Thomas su ya ka shimbriak ti jompi hangni but peit ya kikti jonga nanda kener ialah kakti but su ya ka haka krum jonga wat long ubam nge Henry ubang nge u Thomas ula jubab iawu kotrai jonga koblei jonga u Jesu la ong hawu pilangait na marba pilayo iya nga suk kito kibam shimla yo i Henry kilangait ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minda kasngi kabalang karake ya kasngi burom jomu Thomas apostol but Thomas apostol ulong u apostol ujan but kadonu ujongi ivei pa ivei namar udema u ulawan shakari India ban pinpriyang ya ka jinge hakabastang haki Brahmin kabamud kilong ki Hindu Henry kilayo pitiyang ya ka jinge da ka jingi shirhem ya ujisu dena kata ka daong i ong u Thomas apostol u apostol jongari India but lada ngayang hangne kadai na marba u Thomas apostol ulayala Nyngkong ha ka jilla jongi yagi patemen jonga dese kilalong kipalayo pedia ya ka jinge Nyngkong bad ngis ngosarong banlong ki dakot bad ki kon jongari India bad mindang yusno buon ge jaka ya ka jingsha lebe bad ya usumbai ubela bet Daud Thomas la priang kerleng lemba ki missionary kila tur sha jingai na Kerala bad kade lemba ke jingtrai shitom jangki buon ge jaka ki kun kila yopdiang ya ka jinge haw Jesu bad wat mindaro don ki buon ge missionary ki tur ha mal ki jaka mal ka parte mal ki region ki parte bad ki dang tre kum ki missionary ka jingtrai shitom jongu Thomas Bakhuid kam Shimla pinjot da kano ka por jongu bamang kanang priang kerleng u Thomas apostol nitip kumbangitip ula tur kerleng ha South India bad ula raya ka kubo kat shaba ula lay ula yatu shapang ujisu namar ka jimpra jomu haba ula yakendo ya ujisu balami pat na kibayap kalong kotrai jonga koblay jonga ula pediyang pura ya ujisu ha ka donu jomu bad ula panaha kama tu Jesu nado menda namdon kiwe pat ki trai light no mame ko trai but namdon kiwe pat ki bale light no mame ko bale but kata ka jimpla jungu kala yaine ha ka jingem jungu bad kala penny lempa ka jingem jungu ba u Jesu ulang utrai jungu ba u Jesu ulang oblay jungu bad ula sam yakata ka jingyamad ula penbriang yakaba yamad lemba kata ka jingyekendu ya Jesu hadin ka jingia hadin ka jimmi pajumu padula om melang utrai jonga nganom mane yakino kitrai nganom mane yakino kible ha ka jingyem jonga light no mame kople pad naga binta kata ka jingye kaba ula pla ula kalon iya nagabinda ka jimpidi yang ya Jesu ballang utrai jongo ballang uplay jongo ula kaloi ban kalon iya ula kaloi ban iya mate nagabinda ka jinge
ngitip baro ki apostol kilakalon iya mater nagabinda u Jesu kumba u kenrad jonki ulale nagabinda kaparte u kenrad jonki apostol ulang u Jesu Christ u bale jonki ulang u Jesu Christ nagabinda u kenrad nagabinda u try nagabinda u bale kila perlud iya ka jingim barokaway kila telud kumka jing suit new nakabenta ban penne ya ka jingait yakaba ki apostol kila angai pateng hangi ngi haben ra minda haka jingim jongi ngi haben ra ya ka ne ka jingait wat haba ngidang yusno ya ka jing jiabas no si keleng ngi kum ki krostan ngidong ka jingting haka donut kamen siam jongi ngi kung gi krustan ngi don ga jingku salai kabang inang yusno ya ka kubor jong ga jing shale ben ya ki krustan keleng henry ko himmen ko para kabang idang kabang idang yusno kum kane ga jing jia ha ka jingim krustan ha ka ri india ngi de ban long ki baslo nama wat ya ki apostol ki bajan badu Jesu kila kelon iya mater nagabinta ka jingay tingide ben skaushkai naga donur kamensiam ngide bandang kata aga jingtrang ben yap mater ben penpriang ya ka kubo ya ka jingido Jesu ngimde kibryo bating bij ngimde kibryo bating bij namarba nilayo pediang ya ka snam jongo Christ nilayo pediang ya usambai jang ka jingay ha ka jingim ka jongi but ngide ben pinhead pinsan ya uni usambai jang ka jingay but ngide ben nang ben bet ya uni usambai jang ka jingay ha ki himmen ki para jongi ha ki donur jang ki brio bam don jingid lese ha ki donur jang ki nongshun ki ba apta ban lebe ni ki krustan hangda ngide ben bet ya usambai kumu Thomas Bakhuid Thomas apostol ubakroy ben bet ya usambai janga jingait wat haga donur jungu buryu ubaladum tari yawu namarba ulong ukun jungu Chris namarba ulapediang yawu Jesu utrai janga jingim jungu namaru Jesu la pra ya ka jingait ha u Jesu balang ublay minda don bon giburyu ki kran bain ya Jesu don bon ki brio ke ba kran tat burom ya Jesu don bon ki brio ke ba le bain ya ka dem pana jomu don bon ki brio ba le bain ya ki kristan na mar ngikit ya Jesu ha po jogi pinban ngide ban long ke ba kemen ka donu jongi ka de ban shat kemen kamen siam jongi ka de ban dua yaro ya ka burom jongotrai man ga kelet ma kumgi apostol badngi ongro u Thomas Bakhuid uladonro kerteng Didimus kabamol ukun sira bad u Thomas ulang ukun senra namar balai ula yasrim ya Jesu ya ke ba yasrim dor badu Jesu en sakat ya ke Didimus minda ya ka jingkot jonga ba jompi da Jesu kalam tolong Didimus akane ka perte ngide ban treishtom balong Didimus ki ba yasrim ya Jesu bad haba kibriyu ki kren ki pet yang ikide ban yoi ya ka dur jongo Jesu ha ka jing Aisha jongi ha ka jing Aisha jongi ha ka jing jongi ha ka jing Shakri jongi ha ka jing snowrit mensiam jongi na ka mensiam bakrai ban map ya kiwai kumba u Jesu ulalai ngide ban lomba jem not mensiam ngide ban lomba snowrit ka mensiam ngide ban long kiba ya kudup ya kinong shun jongi kumba u Jesu ula kudup kumba u Jesu lama ka jingkot jonga ba jombi kalong tolong Didimus hakane ka parte tolong Didimus nagabenda kiba lebein yangi habangi kroy balong Didimus habangi kalong ki Didimus bayasrim ya Jesu haki kam jongi haka jinglong jongi ngin sala ban penbriang ya Jesu Thomas apostol u Didimus
ubayasirim ya ujisu ukun sinrap ubayasirim ya ujisu lakha sinrap namar ka snam jungu jisu namar ka jing shashitam jungu jisu namar ka jingit ka jungu namar ka jing trang jungu ban ya i ya ujisu balami patna ki bayat namar ka jingit bashirhem jungu ban ya kumba ya ujisu namar ka jingi shirhem jungu ban wad ya kalindi kabau jisu layai kapelong yang yawu didimus hato manga badmapi ngilong didimus hadukat na ngilakalalong didimus hadukat no ngiyasirim badu jisu hadukat no ngidon ka jingi bi jungu kris hadukat no ngidon ka jingi du kris ha ka jingim jangi tat hadu bangin roy da kane ka jingid ngimla balong didimus nginom yasirim badu jisu ko himen ko para u jisu u kot u veringi hagenega sni buram chungu Thomas Bakhuid balong didimus balong kiba yasirim badu jisu balong ukun sinrap badu jisu kenamba kibriyu kiba peit yangi kinyo i ya u jisu hangi kibriyu ki i ya ka jinglong jisu hangi habangi don hayi ki konjongi kinyo i u jisu hangi yaki kimi ki pa kinyo i u jisu hangi yaki himen ki parajongi kinyo i u jisu hangi yaki marjan marpa ki bapeit yangi kinyo i u jisu hangi yaki para samla haba pipeit yapi kinyo i u jisu hapi yaki para longkumi haba ki peit yapi kinyo i u jisu hapi bapindup kerlalong didimus nagabinda kaburam jongo jisu tolong didimus hakane ke partai tolong didimus hakari India baro kiba isi yangi baro kiba bishni yangi kinyo i ya ujisu but kin eat ya ujisu lemba jongi tongin duwai nagabinda hakane ke jingaye hakane ke Sngi buram jongo Thomas apostol jisu perlong yanguru yangaru didimus namar melong utrai jonga melong ublay jonga yamengan mane yamengan ir nagabinda jome ngan yang saki jisu be id karko kardo yangi hakane ka Sngi buram jongo Thomas apostol karko kardo kerpang yakari India bangilong didimus nagabinda ka buram jome karkuru ya ka Manipur bakandon ka jingsu ka jingyasu hapedengi jait bendrio ngiduairu nagabinda ka Northeast India but kamtam nagabinda ka jilla jongir bangidon ka jingsu pangidon ngindon ka jingyatali bangin pinne ya ka jingay da ka jingim ka jangi enya ro ya utrai Jesus Christ kohimen kopara tongin yang tongin pla ya ka jinge rengkat padu Thomas apostol kumba ula pla kotrai jonga koplay jonga kenapa ngilong ki Kristan bashirhem ngange kau blay upa badan bor baro unong tau ka bening bad ka kendo but how Jesus Christ ukun ba marway jong utrai jongi yau bela po now men siyam bakui yau bela chamani Yesu yau bela shana beng ho pondius pilatus da sana panayo laya latep bela kya shaki baya kaga Sngi ka balai bela mi patne ki baya bela kiyo shaki sham shakamot uplay upa badan borba nang da unwan pa dan bishar ki bayim pa ki baya nganget how men siyam bakui kaga bala Catholic bakui kaga jingya sulok ki rikoi kaga jimma yaki pop kaga jimmi pa ka dog kaga jingim bam jikut amen haka jingjar jar tonginang IT ya kabalang bakui ya upa bakui pa Francis ya ki cardinal ya ki bishop ya bishop jonga diocese jongi Wilbert Marwain bishop de mai nagabinda kilindo soble nagabinda baro ki banghe nagabinda ka Northeast India kabalang baro kawe hakari India bangin long ki baskem haka jingay bangin long ki kon ki ba yang saki nagabinda ukris haka bakalalong ki didimus nagabinda ka burom utray iduay nagabinda
ki brio ki badon hapedeng ki jing sonsi ki jing jinja ni duai na kabinda ki bapang ki bashitam ni duai na kabinda ki kun bala sakama ni duai na kabinda ki kun badon hapedeng ki jing sonsi ni duai na kabinda ki badu ni duai na kabinda bun ki kun ki baladu ya ki ying sa jongi ki ba im ha ki im basaminda ha ki relief camps ha Manipur ni duai na kabinda ki Nongstoin shar jonga region bakindup ya barom bakindup ya burom markelia ni duai na kabinda ki longkumi longkupa ki kun samla kerlong kinna barom bakilong shisha baskem haka jinge kum u Thomas Apostol ni duai ru na kabinda ka Bible convention haka ne ka sngi sai jain bat baro ki ben sawan chimenda kin sayamad ika jingit kerpang jengutrai haka jingim jengi ni pania kene baro dau Chris utrai jengim Amen. Lai sipa nyu punta. to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi khallam ka ba pdiang khon hau blai upa badon bor barro to try jingkinia ka ti jompi na ta chiro ro jingcho jingcho ile ba ni terwa hame ko pa badon bor barro ya ka jimba ha ki pai jongi ba ya ka nom pateng bakincha men siam jongi lem badune uppu bat karne ka wine to snobha ban pediang yaki ke jingtyrwa ka jingero jangi kumba mela pediang ya ka jingaiti shop men siam jangu Thomas Bakhuid ha ka jinge da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim talking to you yala ki donut tongin aingo ya utrai ublay jangim dashisha kalom kabashong hok bat kabadai kadaiti jangi bat kajim penim yangi hamal laka po bat kajaka banaingo yame kokin rad ko pa bakoi ko blay badan bor bat bam jik namar melapa ya u Thomas Bakhuid u apostol jamme shagari jangi ban pen bana ya ka gospel jangu Jesus Christ u balong kalendi ka jing shisha ba ka jingim bat daka ka bo jung men siam mera ailad yangi ben yamad ya ka jing suk jangito kibam shim ya I pen ban ki jinge namar kata minta bajunom la junom rengkat bat ki kin hun angel ngirwai hame dagi donu jangi baro ngi pertajam khatba ngi penbana Ubaku utrai lengi pai ben pertei sawada kaburong jombe usala usala Urwai Malaysia Jom
ko para duai na do ka donut nagabinda ka jimpen slet mai jungumen siem Bakhuid hagane ka Sngi burom jungu Thomas apostol babaro mangi ngindap da ka jinga jungu Chris bangindup ia serim ia Jesu bangilong titimus kum u Thomas apostol pan pen priang ia ka kubor baba chaki himen ki para jungi da shisha melong Bakhuid ka trai katamay jong ka jingkoid barom namar kata ngi karpadia me to pen kuid pen kantang yakine ki jingtyrwa jangi da ka ba ya men sim jame kum ka umje halo jangi bakin kalalam yangi kamet bakasna jangotrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka monts ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka baingo yame ula kedia yavu badula ai halake sentran u ong to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jumpi haka Jew keru kamendala liabam ula shimya ka kuri badda ka ba aingo biang yame ula ayaka halake sentran u om to shimba to dina ka ne pi baro namar ka ne ka long ka kuri jogas nam jonga jonga jutang batte mai bad bam jekut ya ka ben pen mi na ka benda jampi pa na ka benda ki babun na ka benda ka jimma yeki pop ta Lait-ïa kane ban kan mau yang ngam ko snam bakardor jangu Chris ta pen kuid yangi ta pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen koi pen kya yaki bapang yada yangi na ubamen kajing maya jong kajing kata sin Bani kamyu leluku Bani lagani takuri Ni penda kajing yap jong me kotra namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia pa ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu jang jingim badia ka kuri jang jimpeni ngi dai ngwaidem namar melang yu yangi ke babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpa dia me ba ngi ke bayo benta hakamet bagas nam ukris ngilong ke bela penyat tali kawai da omen siyam Bakhuid takan mau ko traya kabalang jamme kabala priang ha satala ka portei but to penjanaya ka haga jingid renka badu Francis upa Bakhuid jangi u will but marwen u bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam takan mau lemru yaki himmen ki para shinrang ba kinde ki bela yutia da ka bakarmen yaga jimmi pa badia baru ki bala klat no haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kuma jamme to isne yangi baro ngi karpa diame bareng khat ba kamari ate so di Bakhuid ka kame jangu ble u josa Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid u Thomas Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pinsnga ba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam chekut par bangini ro pat pendon buram yame da ukon jamme o Jesu Christ
Dau lembadu badhau kallang hame uble uppa badan bo hake jingelang kawe jungumen sim bakhuid baro kaburam bat ka jingyaro junom la junom. Himen ko para tungin duwai nagabinta ka jinga ka jingkor ku halo jongi ibai pa ibai kam dame nagabinta ka jing tumu babaha jongi pautrai uneda un sumaringi man la ka kelik baha jonga jingim jong iduai nagabinta ka Bible convention ha ka ne ka sngi sai chai babaw ro ke bayash ke ba yawan ban shimenda kini amahad ya ka jingeru Christ Kopa jangim bahamini kanong kapagkuy kapateng jami kanuan kahima jami kanong amon jami akin daw kumahami kawai yang iminda ka jimbang jangi kabahalagas patamak iigrangkang jami kumbangirong imak ikabales niyo yan padwadilam yang isya ka jimpensyoy nray tapalait yang nagpasiniyo tapalait yang ikarpad kotray nagijing siniyo barra Hage jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hage sngi jangi. Kanang bara ka jing ara ka jing isne jamme, ngi like bara bona ka pop, pan ngi yo jing ada na ki jing jinjar barra. Ka bangi dangap ke melindi ya ka jing garmen bakhuid. Ban ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ. Namar ka jumbe ya Kotrai Jesu Christ. May bala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pedi ki pop jangi hendra ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings born jamme tai hakai ya ka jingsuk bad ka jingat le kawe kat kum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka bad pim dab da ka jingido trai tongin ego market Hakami ukon lambro janga padai. Hakami bakit na ka pop janga partay. So kita ke bala kar shaga jing kawai janga ukon lambrot. Kamet pagas nam janga Chris kan rianga shaga jing impam juga.
Kotrai Jisu, Yisnogo, Yamengi, Roy, Yamengi, Mane, Namarva, Melawan, Chapoga, Dodur, Kamensiam, Melakarko, Kardo, Yangi, Lembaganega, Interhealing Retreat, Melakarko, Kardo, Yangi, Haganega, Sngi, Borom, Jungle, Thomas, Apostle, Melapin Slay, Yangi, Nagajingi, Kabala Pla, Dawu, Thomas, Apostle, Kotrai Joga, but Koblay Joga, Kojisume, Nipiam Pura, Yame, Hagajingi, Tolokin Raja, Gajingi, Longutrai, Jagajingim Chagi, Longublay, Jagajingim Chagi, Yalam Lindi Yangi ko Jesu, Ben Slay Yangi ko Jesu, Ben Goy Ben Kya Yangi ko Jesu, Ben Kalay Jagajingay Chagi ko Jesu, Hallelujah, 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 Nginia Dubai. Koblay kumbangila pidiang dashisha hagenega sacrament yaka medjongukun balaka marway jame to aiba daka baytu yau daka jingay kumutray badu blay jangi rengat badu Tom Apostle Thomas nginla ben penbana yau dakiktin bad daka jingim jangi uba im bad sansha genom la genom Utrai undon rengka batpim go yaka kle jombi karpad yaka jingkarku lembaga jinga sai lem jongo Thomas Apostle to ublay ubalai yapi banyang ha ka nongrim ki apostol un kalku yapi lemba ki hok badan buram jongo Apostle Thomas Bakhuid amen to ublay ubalai hapi yaka jingarap jongkat uta unang yadaba kraw un penchai yaki donu jambi Badun yilam yaki kijat jumpi hadu bapindayo pateng yaka ribam jekut to ublay ubayalam yaki beri baro syaga jimpura ka jing shisha unyalam yaki pai jong isha ujisu ubalom kalindi ka jing shisha bat ka jingim bat ka jingkur ku jong ublay badon bor baro uppa badukod badumen siyam Bakhuid kan hiar hapi bat kan sa bat pi juno ya leisuk ban penbana ya ka kupar baba jongo trai da ka jingim ka jompi ko himen ko para minta ka sungi ngi ki father ni stang ya ka retreat jongi ha adu ski todi snga duai nya ka benda paro ki father jonga seng jongi ki baya shimenta retreat ngarungan late retreat te ina markata hakene ka tayo da don mano wan duai dengan don redon Father Nicholas bila ban Lait-ïa Father Nicholas ben duai parga jing duai pen koit ha ka sngi paleru ken yai beteng namar Father Nicholas un sepiniai ka ta jing duai blain kar ku yepi snga ba duai na benda ka retreat jonga bangen du na ban duai ba Lai spark hat kenda Lai spark hat kenda God
Auram Phah Bakhuid Hamis Sim Bakhuid. Thomas Bakhuid. Kami ke Jingtyrwa. Kaya berkira Bakhuid Barak. Pakistan Phah Bakhuid Sim Bakhuid. Amen. Dan ya roh Tuhan Yesus Kristus.